Sele bafana beNgonyama ngivusele nesive seMaswati. Cha bese sithi nje aseside la e-University kwaLuseni noma sawuyithola imibiko ukuthi kukhona lokungahambi kahle. Ngeke siyabe sesiyahlala-ke kathi sesiyeva lokuthi kukhona lokungahambi kahle. Siyakhaza-ke lokuthi ema-students ikakhulu akhaliswa lokuthi kude i-furniture lekhona la kumele bafundzele bayisebenzise nabafunzi. Nathi-ke siyabona lokuthi ngathi khona sandla lesisifakile noma ikhona imali bekumele siyilethe singumende yema-tuition. Sikhonile lokuletha i-subvention but-ke ikhona-ke nemali yema-tuitions bekumele siyilethe. Ngicabanga ukuthi ama-students-ke bese akhaliswa ngiloko, aphinde futhi-ke akhaliswa-ke i-security ekhona e-University. Ngiyakhumbula lokuthi kuse kwaba khona abantwana lokhana ukuthi babanjwa lapha ngokushoda kwayo le-security. Ngenxa yokushoda imali i-University yazama kwehlisa le-security because bese baningi kakhulu. Loko-ke bese kuyavulela kusilethe iy'gebengu bese iyabonakala nje iyinga langekhathi. But-ke ngicabanga lokuthi i-management sesikhulumile nayo ukubonisana ukuthi lelo khambi lelo sidalilungisa kanjani. Mhlambe bese ngaba kucela kuhulumende lokuthi sizame lokuthi lokukhona emele siku-release but okukhona kubambiseka kule furniture le engazuthi iyashoda. iNgonyama-ke isithumile kanye naSherman la eceleni kwami ukuthi i-University ifuna siyibisele kuleli bengiko kona itolo kanye naVC. So lokhu nesikhaza nje lapha sihlanze ihloko siyaphuka lokuthi lesifune kona iNgonyama sikwenza kanjani. Umuntu angabonga nakubo laba base-World Bank abathumele ama-experts kutozama ushintsha isimo sayo e-University. Nanyalo nje nangiphuma lapha ngiya kuwo lo mhlangano siyobonisana. Lokunye-ke ngikukhanzako lapha lekufuna uhulumende akulungise. Le mali vele kuyabonakala ukuthi nayo le mali esiyilethako 16,000 incane le mali le yokuthi ingakhona ukuthi i-University ikhone ukudenda tonke leti ndleko. Siyabonga ukuthi naNdunankulu nako loko uyangibambisa naye weMlangeni ukubonile ukuthi uhulumende ufuna akulungise. Noma kulalamanye ama-University ukhanzela ukuthi sibhadala imali eseduru. Kepha la bantwana bathi bhadalelako bona babhadala imali engaka 26,000. So iyapropose le-University lokuthi nangastandardizwa vele kukhishwe wonke lo 26,000. Uhulumende akhiphe 26,000 nalaba laba-self-sponsored baye bakhiphe 26,000. Lokho kungakha kungasibeka esimeni lesingcono lapho khona i-University ikhona khona. Siyathemba ukuthi ethi nizaba sitachubeka sithi sebende ngalesithathu njena sidabe sethula i-report noma le task team seyicedzile. Ngalesithathu-ke naphinde sibuye la sitoyithula le report. Lelo badlalelo-ke litawuchubeka likhone ku-implement lama-findings noma kule report kuyasho vele ukuthi ngitiphi itingoni lapho khona i-University ifuna ilungiswe khona. Ngabe ngethula le report njengoba nibonile emaphepheni sebakhala ukuthi awu le report kanzi yenduna isetshenziswa nini. Sayithula-ke ngesithathu la e-University. Ngalesine-ke sengikhulumile na-speaker washo ukuthi speaker kungameli ukuthi ngiyithula eParliament ekucala. Angichubeke ngiyithule e-University nabe sengiyithula-ke nase-Parliament ngalesine. Nayo-ke leyo report leyo ngiyo taba ngumkhombandlela ukuthi tindzaba tase-University sitibheka kuphi. Umuntu angaphindze abonge ukuthi bhesa so ucashiwe uyasiniketa lithemba nasimuva khuluma nala suka khona
uyasinikeza lithemba lokuthi cha utawufaka umfutho asibambise ukuthi i-university ibuyele ibe ngilapho khona iNgonyama ifuna khona. Sengaba kubonga nje kakhulu chairman kusebenza kufaka emandla naye i-VC kulesi simo lesikhona kumadima, kepha siyabonga nokuthi solo babambelele bayibambise iNgonyama sibambisene nelitiko. Siyathemba ukuthi lokhu lokwenzekako kutakwenza njengoba nje nyalo balungisa lamaphayiphi. Siyathemba lokuthi nalenzaba ye-fencing yiyo le bangathi inkinga nabacetha kwenta lamaphayiphi sitawubona sibabambise kanjani lokuthi bakhe na-furnace ukuze ukuthi i-university ivikeleke kahle. Siyabonga kakhulu. Ngiyaqalisa ukukhuluma kangaka.